ushobora kuba uri mu kigare, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi cyane bitandukanye ku muhanzi w'icyamamare akaba umuraperi Ja Cole ubu wageze mu Rwanda aje gukina basket. Ese uyu muntu ni muntu ki? Akina basket akaba n'umuhanzi, abifatanya ate? Ni iki kidasanzwe kuri uyu muntu? Ni Ja Cole uyu munsi kuri Ziso Media. Usezeranyije ko uraza kumenya ibintu 10 bitangaje kuri Ja Cole ubu uri mu Rwanda kuva tariki ya 9 Gicurasi uyu mwaka wa 2021 aje gukina ball azaba ari kumwe n'ikipe ya Patriot. Ziso Media nguhaye ikaze. You can't be serious. I know you ain't about to try to do what I think you about to try to do. Cause that would be crazy. Knock it down, can't you shoot? And you ain't crazy, is you? 2, I mean, what's the odds? Let's go. I know you got more sense than that, young blood. Good. Make sure you go under. Hold up. Get up, get up. I think the homie really trying to do Come it. on, game winner. Mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, inkuru iri imbere mu mashakiro n'izina ry'icyamamare umuhanzi muri hip hop muri Amerika Ja Cole. Iyi nkuru y'uko Ja Cole azaba ari mu Rwanda yakwirakwiye muri iki cyumweru tariki ya 9 Gicurasi 2021 ivuga ko uyu muraperi w'umunyamerika ubusanzwe witwa Jermaine Lamar Cole ari mu Rwanda. Uyu Jermaine Lamar Cole ni ibihe bintu byamuzanye mu Rwanda? Ushobora kubona uri muri icyo kibazo. Mu bintu bikomeye byamuzanye birimo kuba zitabira imikino ya Basketball African League Bar 2020 byari gusorezwa mu Rwanda umwaka ushize, ariko riza kwimurwa ubu rikazaba riza hagati ya tariki 16 Gicurasi 2021 muri Kigali Arena. Uyu Ja Cole cyangwa se Jermaine Lamar Cole azaba ari mu bakinnyi ba Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Biteganyijwe ko azakina imikino hagati y'3 n'6. Ja Cole afite imyaka 36. Yatangiye kumenyekana mu muziki muri 2007. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Right Please, For Your Eyes Only, Lost Ones, Clocked Smile. Yafatanyije ate gwarimana igihe kuko aje kwisanga hari bamwita The Rapist, nabwo yumva nibizavamo ararihindura kugeza yiyise Ja Cole abikomeye kumene y'amazina asanganywe Jermaine Lamar Cole. Ubusanzwe ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, akaba n'utunganya indirimbo, abarirwa umutungo wa miliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu muhanzi afite abana 2, ni umugabo wa Marissa Helot barushinze mu ibanga mu mpera za 2015 biza kumenyekana muri 2016. Uyu Cole yaje mu Rwanda habura iminsi mike ngo asohore album nshya ya 6 izajya hanze kwa 14 Gicurasi yise Off Season. Iyi album izabanzirizwa na filime mbarankuru yivugaho, iyi yayise Applying Pressure. The Off Season yagiye hanze kuri uyu wa mbere tariki ya 10 Gicurasi 2021 saa 9 z'umugoroba. Ikorwa ryayo ryayobowe na The Scott Razor. Dore ibintu 10 bitangaje kuri uyu muhanzi Ja Cole. Icyambere, album ye yo muri 2018 yaciye agahigo. Ja Cole yaciye agahigo biturutse kuri album ye yise KOD yasohotse mu 2018. Iyi album ye ya 5 yayoboye urutonde rwa Billboard 200 ndetse indirimbo 6 ziriho zari ku rutonde rw'indirimbo 20 ziyoboye kuri Billboard 100. Icyo gihe yahise akura agahigo kari gafitwe na The Beatles. The Beatles ni itsinda riririmba rock ryamanye akagahigo imyaka 54 kuva muri Mata 64 kugeza muri 2018. Akagahigo mu 2018 yagakuweho na Post Malone nyuma y'igihe gito abikesheje album ya kabiri yise Beer Bronx and Bent Race, yabaye ya mbere muri album 200 kuri Billboard ndetse ikaba yaracuranzwe ku mbuga nyinshi zitandukanye. Nawe yagize indirimbo ziri muri 20 zize imbere ku rubuga rwa Billboard 100, aho yarafitemo indirimbo zigera ku 9 zose. Nkwibutsa ko ukiri kuri Ziso Media. Icya kabiri, Ja Cole ni producer. Usibye ko bakunze kuba mu bakoze indirimbo yishize, Ja Cole anatunganyiriza benshi indirimbo. Amaze gukorana n'abahanzi benshi barimo nka Kendrick Lamar, Janet Jackson ndetse n'abandi. Yakoze kuri album z'abandi bahanzi nka Young Chris, kuri yise The New
nakoze indirimbo yanjye ya mbere nyifashishije ubwo nari mfite imyaka 15. Nyuma yo kuba umuraperi maze kubaka izina, gutunganya indirimbo, wabaye umwe mu myuga ya J. Cole. Icya gatatu udakwiye gusiba kumenya ko uyu muhanzi J. Cole afasha byihariye abakobwa babyaye zitateganyijwe. Muri Mutarama 2015 J. Cole yatangaje ko yahaye amacumbi abakobwa bifasha muri buri kimwe mu kwita ku bana babo muri Fayetteville aho yakuriwe n'umuryango we. Mu kiganiro yagiranye na Combat Jack Shaw yasobanuye ko yongeye kugura inyubako yakuriyemo muri uwo mujyi adashaka gusubira kubayo, ahubwo ashaka kwiha ababyeyi. Ati ntabwo mba hariya, intego yanjye nuko haba ahantu ho guturaho imiryango. Rero buri myaka 2 umuryango mushya uzajya uhaza bahabe ku buntu. Igitekerezo no kuba umubyeyi ufite abana benshi, abantu bazajya basangira icyumba. Ashobora kuba afite abana 2, 3, abo bazajya basangira icyumba. Icyaka rukwiye kumenya kuri uyu muhanzi yatsindiye ibihembo byinshi cyane birimo na Grammy Awards. Uyu muraperi ni umwe mu bahanzi b'abanyabigwi ku isi no muri Amerika, cyane ko yagiye yigwiza ibihembo bikomeye. Uretse ibyo ugiye kunda ibihembo yahatanyemo bwakwira bugacya, kuko ibyinshi bitari byo muri Amerika gusa. Afite ibihembo 8 bya BET Hip Hop Awards mu 2020, abikikije indirimbo yitwa A Lot yakoranye na 21 Savage yatwaye Grammy Award mu cyiciro cya Best Rap Song, ndetse yatwaye igihembo cya Top United States Postal Service USPS. Se wa J. Cole yataye umuryango we. Uyu muraperi afite amezi 8. Nyina yabimukanye we na mukuru we witwa Zach muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Fayetteville mu majyaruguru ya Carolina. Aha ni naho yakuriye. Ikindi ugomba kumenya kuri umuhanzi J. Cole, kutishyura igitabo cyo muri biblioteke ku ishuri yizemo byatumye diplome ifatirwa imyaka 8 yose. Uyu J. Cole yasoje amashuri yisumbuye afite igitabo cy'amanota 2, ari n'umunyeshuri afite amanota meza. Nyuma yakomereje amasomo ya kaminuza muri St. John's. Uyu musore yiga mu bijyanye na computer science, yaje kubivamo atangira kwiga itumanaho n'ubucuruzi. Yasoje kaminuza ari umunyeshuri afite amanota meza cyane, dore ko yafite igitabo cy'amanota 3 ariko ntabwo nyuma yo gusoza ishuri yahawe impamyabumenyi ye, ahubwo yayihawe mu gitaramo muri 2015. Icyo gihe avuga ko yabereyemo amafaranga isomero ry'ishuri yigagamo, ino ryatumye impamyabumenyi ifatirwa. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu muhanzi J. Cole, ari kwitegura kugerageza gukina muri NBA. Uyu mugabo ni umwe mu bakinnyi beza ba basketball, yari umwe mu bakinnyi bakomeye muri uyu mukino ubwo yigaga muri St. John's University. Gusa ageze abivamo yita cyane ku muziki, dore ko yiyumvagamo kurusha ibindi byose. Akenshi akunze kwerekana ubuhanga bwe muri basketball, akigaragaza nko muri NBA All-Star Celebrity Games n'ahandi. Ndetse mu 2020 uyu muraperi mugenzi we witwa Master P yatangaje ko J. Cole we ubwo yamwibwiriye ko ari mu myitozo izamufasha kwakira muri NBA. Ikindi ndakwiye ugomba kumenya kuri uyu mukinnyi cyangwa se umuhanzi J. Cole, uyu J. Cole yigeze kujya mu mitsi na Diddy. Muri Kanama 2013 byatangajwe ko J. Cole yafatiye mu mashati na P. Diddy muri after party y'ibirori bya MTV Video Music Awards. Bivugwa ko icyo gihe byatangiye Diddy ashimira na Kendrick Lamar, ngo Diddy yashatse kumena inzoga kuri Lamar. Uyu muraperi aritambika maze J. Cole na P. Diddy batangira kujya mu mitsi. Nyuma y'amezi make bivuzwe zagaragaye ko bashobora kuba baracosha amasinde yabo. Nyuma yaho bahuriye mu shusho yo komaza level ya P. Diddy, ndetse banatera urwenya kuri beef yabo yari maze iminsi ivuzwe. Ikindi kuri uyu muhanzi J. Cole, Jay-Z ni mentor we. Muri 2009 J. Cole yasinye amasezerano muri Record Nation ya Jay-Z. Icyo gihe yavuze ko uyu muraperi mugenzi uzwi ubuhanga mu kwandika indirimbo yamusinyishije nyuma y'igihe kinini amuba hafi, ndetse dore ko yamufashaga cyane mu kiganiro Live with Steve Weber. J. Cole yigeze kuvuga ko yagiye yigira byinshi kuri Jay-Z mbere yuko bakorana, ndetse hari n'utuntu tumwe na tumwe tujyanye no uyu muraperi yitwara mu rubyiniro yagiye amwigiraho ubwo yagiraga amahirwe yo gukorana ibitaramo nawe. Ati Jay-Z yari mentor wanjye na mbere yuko nsinya muri Roc Nation. Ubu ugomba kwiga no gufata utuntu ku muntu udasanzwe. Kuba nasinyiye nawe ni umugisha kuko yanyunguye inama. Ikindi ugomba kumenya kuri J. Cole, muri 2020 J. Cole yashyize hanze ubwoko bw'inkweto yakoze afatanyije na Puma.
muri Gashyantare 2020 nibwo J. Cole yatangaje ko yagiranye ubufatanye na Puma ndetse bakaba baragombaga kujya banakurana. Ari ambasaderi ushinzwe kwamamaza ibikorwa byayo, J. Cole yasinye amasezerano agomba kugira uruhare mu bikorwa by'ubucuruzi bya Puma, akanamenyekanisha nk'uko ubuyobozi bw'isosiyete ku isi yose bwabitangaje ubwo bashyiraga hanze itangazo ry'ubufatanye, banagaragaje filime ngufi Skate Dream Shoes mu mukino wa 2020 NBA All Star Games. Muri 2020 J. Cole na Puma bashyize hanze inkweto bise Puma RS Dreamer. Uyu ari J. Cole uri kuri Ziso Media. Nimba utarakora subscribe nicyo gihe cyawe tukagendana. Ziso Media.